aperi nta kibazo na kimwe ifite, ibintu byose yabiteguye. Warumbaje rero uti ninde wajyanye na aperi nka chef wa delegation? Yego. Chef wa delegation wa aperi ni nawe wari advance party kuko we yagiye mbere. Yego. Yagiye mbere yitwa Lieutenant Colonel Jean Paul Ruhorahoza. Yego. Axel Ramuzi? Iryo zina ndumva ndize rwose cyane. Yitwa Lieutenant Colonel Jean Paul Ruhorahoza rero akaba ari we niba namwita Rigo advisor, niba namwita Rigo, ashinzwe amategeko nyine. Yego. Ashinzwe amategeko, ni umugabo rwose w'uruti rutoyi ujya umubona kuri stade wambaye rinete. Nzakwerekura ko nge umubonye wawe tumumenya ko uramuzi, ntago isura yaba ari ubwa mbere. Yego yego. Ubwo rero niwe yagiye mbere ajya gutegura nyine aperi uko izabaho n'ibintu byose izakoresha. Twasanze nyine twakira no ku kibuga cy'indege yari kumwe na n'uwo Colonel Frank Bakunzi. Ubwo rero Jean Paul Ruhorahoza niwe chef wa delegation mu by'ukuri hanga mu misino dufite. Tugenda nyine tuganira gake gakeya, urumva yuko ibintu byose ni military. Ya birumvikana. Ahubwo icyo wibagiwe nuko n'iriya stade muzakinaho yo twavugaga le 30 juin ari stade y'igisirikare kirwanira mu kirere cya Misiri. Ni force rwose niyo yiyubakiye kamajeshi. Ni kamajeshi kuko n'umunyamakuru uzogeza umupira ni Koporo retired ariko ya ni mahwe rwose ni mahwe. Nepo ndabona yisetsa. Areka niko bimeze. Ruvugira ngo twagushimira se. Ndakwemeye cyane. Uriya nizere ko wabwira abo basore bakotane bashyiremo imbaraga bo batanga ibyabo. Biraza gusaba ko rwose n'umutoza umuntu yamuganiriza, umuntu afite nka nimero akamuha ka message. Ariko tubabarire nawe akora ibye bizanga ari iby'ikibuga. Umutoza aravuga ati jewe narayirase nishake nzongere nyirate nzayataka, nta kintu mpomba nta nicyo nzigamye ngo ndimo ndadefanda nugabona no kuyataka. Nzayataka umuzamu yongerawe man of the match, ibyo biramureba. Ariko ngo ikintu yabwira abakunzi b'i Kigali, abakunzi ba aperi, ngo nuko aperi ije kwataka, ngo ntabwo azi ngo azatsinda bingahe, wenda ngo bizongera bivemo nkuko byavuyemo i Kigali. Ati Kigali ati cyetse niyo nigiramo, nakoze uko nshoboye, ikipe ndayataka mwari muhari. Ati wenda mwari kundenganya muvuga ngo na defense, ariko ikipe narayatatse. Ati rero n'ubu ngubu nukongera kuyataka. Ati bizavamo cyangwa bijyemo inshallah, ariko gahunda no kwataka kabisa. Ruvu reka tugushimira wakoze cyane. Asante sana kabisa, ubwo weekend nza kuri mwese. Weekend nziza nawe. Yana muvandimwe rero Ruvuyanga uri hariya Cairo, hariya mu Misiri Cairo, uri kumwe na ekipe ya APR agiye gukina umukino wo kwishyura uteganyijwe ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Ubwo gahunda abantu muyizirikane, wa mugani bapanga kuzareba uyu mukino basanzwe barebereye imikino mpuzamahanga. Birabafasha gutangira gutegura abantu barebera imikino hakuno hano iwacu, naho abavandimwe bo mu makuru rwose. Ubwo Ferdinand na timu ye nabo barabyumva ko umukino uzahurirana n'amasaha y'amakuru. Ubwo nawe aramenya uburyo planninga nk'umuyobozi. Ubwo rero nuko bimeze. Hanyuma Sami na Nepo na Delari navugaga ku ma ekipe yagiye ahamagara y'ibihugu twacishamo amaso mbere ko tuza no kugaruka mu mashampiyona. Abafaransa bahamagaye, Abongereza bahamagaye, za Espagne zahamagaye. Bagiye bafite imikino y'ama jonjora. Iburayi nibwo bakize gitangira amajonjora yo gushaka tike igikombe cy'isi, kuko bo babanje gukina UEFA Nations League basanga aho batinzemo gatoya, no mu gihe abandi barimo bakina qualification. Iburayi ntabwo yabigoye kuko nko muri Amerika Latine bagira ibihugu 10 bakina nka champion, ntabwo babicamo amatsinda. Bakina nka champion bagakina imikino ibanza niyo kwishyura, urumva ni imikino 18. Muri Afrika bitewe n'ibibazo by'ingendo burarega Iburayi impamvu binaborohera. Indege birashoboka ko wajya mu Bufaransa ukajya mu Buholandi ukazenguruka mu gihe kingana n'umunsi umwe ukaba wamaze kwagera hose, kuko Burayi nujya no kureba ni umugabane muto ufite kilometero kare miliyoni 10. Nka Afrika yonyine ifite miliyoni 30. Amerika Latine rebe kuntu ari nini. Bivuze ngo Burayi kubera ibintu bya Union Européenne kuntu bafunguye ibintu by'ingendo, amapassport usanga abantu bagenda ahantu hose mu buryo bishakiye. N'abamvu ubona ko nibijyanye n'abafana baba bagenda bakava kuri stade imwe bakajya kuyindi, ukabona ikipe imeze nkaho yakiniye mu rugo.
qualification zabo ziroroha biroroshye kuba wapanga match ukavuga ngo ugashyiramo ekari iminsi 2 gusa ariko hano muri Afrika nko kujya mu bara bureba nk'ikipe y'igihugu y'u Rwanda igiye gukina muri Algeria reba amaeskari igenda ikora muri za Istanbul n'andi hatandukanye ntabwo ari kimwe no ku mugabane bane bamvu bo bakina qualification mu gihe kigufiya cyane Abafaransa rero ikintu inkuru irimo nuko bahamagaye Jean-Philippe Mateta umusore w'imyaka 28 y'amavuko agize imyaka 20 agikina muri championnat y'ikiciro cya gatatu mu Bufaransa 21 yakinaga mu kiciro cya kabiri mu Bufaransa 22 ajya mu ikipe ya Mainz 05 yo mu ntara ya Palatina mu gihugu cy'Ubudage kuri 23 nibwo yaje mu ikipe ya Crystal Palace mu mikino 80 ya mbere muri Premier League yari amaze gutsinda ibitego 11 byonyine hanyuma kuza kwa Oliver Grass ni ku itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023 ahita mugira umukinnyi navuga ngo w'igitangaza mu mikino 50 amaze gukina ikipe ya Crystal Palace kuva Oliver Grass ni yaza amaze gutsinda ibitego 30 yamaze kubyuzuza numwe mu basore navuga ngo bafite progress yo ku rwego rwo hejuru yakiniye ikipe y'igihugu Faransa muri Jeux Olympiques batsindiye ku mukino muri ikipe y'igihugu Espagne itozwa na Thierry abantu benshi batekereza ko anahagira performance nziza yatsinze ibitego byinshi Didier Deschamps akomeza Thierry aramukomoza warani naho Thierry asa nkaho banavuze atakojeje hagati mu ntozi yabaye nkumvuga yuko ari umukinnyi wamaze kuzuza byose igihe cyo kumwenjoyinga ku ikipe z'Abafaransa ari ikingiki icyo gihe abantu bahita bakomoza ku ikipe ya Didier Deschamps baravuga bati uyu mugabo ku mugani rebye forme za Mateta ku ngoma ya Oliver Grazina birebye icyo ashobora guha ekipe yaba mu buryo bw'igitego mu buryo bwo gukora igitego kuko n'umwe mu bakinnyi sibyo gutsinda ibitego atanga n'ama assist sibyo gutsinda igitego ashobora no kuba yafasha mu mukino mu buryo bwo kubaka umukino kuri ekipe wone umukinnyi rero waje guhamagarwa n'umutoza Didier Deschamps ariko muri rusange nk'uko Axel yanabikomozagaho urebye abazamu barimo Lucas Chevalier wa Paris Saint-Germain kaza Mike Menya w'ikipe ya AS Milan akaza Brice Sambaro-Rishi w'ikipe ya Rennes akaza Lucas Digne muri defense n'umusore w'ikipe ya Aston Villa Malo Gusto Arturo w'ikipe ya Chelsea Lucas Hernandez Bernard François w'ikipe ya Paris Saint-Germain Theo Hernandez nawe ni umuvandimwe we akinira ikipe ya Al Hilal muri Saudi Arabia Ibrahima Konate w'ikipe ya Liverpool Jules Koundé Olivier w'ikipe ya Barcelona akaza William Saliba w'ikipe ya Arsenal Dayot Chanchile Opemekano Swart w'ikipe ya Bayern Munich abamediateri yagaruye Eduardo Sermi Kamavinga w'ikipe ya Real Madrid nyuma y'imvune adakina yongeye kugaruka mu kibuga yamugira icyizere kuko murabyuka ko Chouameni yabonye ikarita itukura muri match zishize muri international break ntabwo yagaragaye rero byabaye ngombwa ko bamusimbuza Eduardo Kamavinga hakaza Manukone w'ikipe ya AS Roma Michael Isaac Povi w'ikipe ya Bayern Munich Adrien Rabiot w'ikipe ya Mirase hakaza Kefren Tiram w'ikipe ya Juve abataka barimo Aharihose umusore w'ikipe ya AS Monaco Bradley Barcola w'ikipe ya Paris Saint-Germain Kingsley Junior Coman umusore w'ikipe ya Al Nassr Hugo Ekitike w'ikipe ya Liverpool Jean-Philippe Mateta w'ikipe ya Crystal Palace Kylian Mbappé rote w'ikipe ya Real Madrid na Christopher Nkunku Aran w'ikipe ya AS Milan baritegura imikino harimo match ya Azerbaijan ndetse na match bazakina na Iceland ni match ebyiri zikomeye gusa niba wumvise muri groupe Azerbaijan ku 10 ubwo Iceland ni kuri 13 Azerbaijan bazayakira mu Bufaransa kuri Parc des Princes mu gihe Iceland yo bazajya kwisura nyine kuri 13 bizaba ari kuwa mbere niba wumvise muri groupe ne pagarutseho nagagarutseho kuri abari abatagaragayemo barimo Aurelien Chouameni hamagaye kubera amakarita y'umuhondo yabonye muri match zitambutse nago yemerewe gukina imikino ibiri iri imbere undi ni Marquis Thuram ni nayo mpamvu Jean-Philippe Mateta yajemo nuko Marquis Thuram yagize ikibazo cy'imvune nabonye ari umare hafi ibyumweru 4 kuri 5 ubwo abandi ni badembere bo bavunitse bisanzwe bagize yaduwe Ryan Cherki Randari Kolomwani ndumva ari abo ngabo nundi basanzwe akunda guhamagara abajemo rero tumaze kumenyera nyuma yuko Magnus Akriush abonye call up muri match zitambutse bwa mbere nawe uyu musore ikipe ya Olympique Lyon yongeye guhabwa amahirwe Didier Deschamps avuze yuko ari umusore yifuza kubakiraho cyane muri iki gihe Magnus Akriush wa Monaco no Monaco avuga yuko muri iki gihe ba Kingsley Coman basa nkaho batakiri ku ikarita nyuma yo kujya muri Arabia Saoudite muri ikipe ya Al Nassr arifuza yuko umwanya wa Kingsley Coman utangira gufatwa n'uyu musore Magnus Akriush ko n'umuwinga mwiza cyane muri championnat y'igihugu y'Abafaransa arimo arakora akazi gakomeye cyane arimo arifuzwa n'amakipe aremereye akazana na Coman
oya Koma ntabwo yamamagaye. Komana arimo Koma yamamagaye. Kingsley Junior Komana arimo Magnus Ariushe ikintu gihari Magnus Ariushe n'ubushize yaramuzanye icyo gihe niyo nabwo yari yatangiye kumwintroduiza. Iyo urebye ikintu Didier Deschamps ari gukora, iyo narebye ikipe y'igihugu y'Abafaransa ni ekipe imaze kumenyera. Iyo narebye gupanga 11 ba Didier Deschamps ntibimugora kereka yari umukinnyi wagize ikibazo cy'imvune. Ariko ikindi kintu arimo ategura ni ukuvuga ngo iyo utekereje Magnus Ariushe ni umwe mu bakinnyi ubona ko azubakirwaho aha mu minsi iri imbere. Unabivuze neza Komani kujya muri Saudi Arabia, Komani nta myaka irenga 2 yaba afite mu ikipe y'igihugu y'Abafaransa Rebre Lecoq. Rero yatangira gutegura n'undi mukinnyi wazaba ahita amukorera mu ngata, ariko akaba atazatondwa no kuvuga ngo ni mushya muri iyo ekipe, akaba amaze kumenyera. Hanyuma reka tuve ku Bafaransa tujye no ku Bongereza. Umutoza Thomas Tuchel nawe rwose ikipe yamaze kugera hanze, bari gutegura imikino 2, umukino wa Wales birumvikana ko ari derby y'ubwami bw'Ubwongereza, bose aba muri UK. Abongereza na Wales ni ku munsi wo kwa 4 tariki 9, hanyuma ariko nanone bakazakora iyi match y'Abongereza na Wales izabera Wembley, hanyuma ku itariki 14 bajyaho bita Daugava Stadium aho bita Riga, bagiye gukina na equipe ya Latvia izaba yabakiriye. Latvia mu Gifaransa niyo bita Letoni. Akaba rero ari uko bimeze, kamwe muri twa duhugu twari tugize irises. Hanyuma muri abo bakinnyi rero nabonye ntabwo bahamagaye Jude Bellingham, ntabwo bahamagaye Jack Grealish, nka bamwe mu bakinnyi navuga ngo bari babaze. Jude Bellingham yaramaze imikino nk'ibiragarutse, yabanje kunebasimbura bushize kuri match Atletico yari yabanje mu kibuga. Hanyuma Jack Grealish ufite assist menshi muri Everton, abantu benshi batekereza ko ashobora kuba yagaruka, ariko nawe byarangiye atagarutse. Ikindi undi wagarutse ni maestro witwa Bukayo Saka, yongeye kugaruka muri equipe nationale bitewe nuko mu minsi yashize bagiye bahamagara bagasanga yaravunitse. Ubwo abakinnyi yahamagaye Dean Henderson w'ikipe ya Crystal Palace, ahamagara Jordan Pickford wa Everton, James Trafford wa Man City, defenseur ni Danny Burn wa Newcastle, Maguire wa Crystal Palace, Reece James yagarutse no wa Chelsea, Ezri Konsa wa Aston Villa, Miles Kelly wa Arsenal, Jerry Kwanza wa Leverkusen, Jed Spence wa Tottenham, John Stones wa Man City. Hagati mu kibuga ni Elliot Anderson w'ikipe ya Nottingham Forest, hanyuma Morgan Gibbs wa Nottingham Forest, Jordan Henderson w'ikipe ya Brentford, Ruben Loftus-Cheek wa AC Milan yaje, Declan Rice w'ikipe ya Arsenal na Morgan Rogers wa Aston Villa. Hanyuma abataka ni Jarrod Bowen w'ikipe ya West Ham, ni kapiteni wayo. Hanyuma Eberechez wa Arsenal, Anthony Gordon w'ikipe ya Newcastle United umeze neza muri no minsi, Harry Kane w'ikipe ya Bayern Munich, Marcus Rashford wa Barcelona, Bukayo Saka wa Arsenal na Oli Watkins w'ikipe ya Aston Villa. Abo n'Abongereza rero ba coach Thomas Tuchel, mutoza w'Umudage utoza iyi kipe. Hanyuma indi kipe yamaze kugera hanze ni ikipe y'igihugu ya Espagne nkuko twari twatangiye tubibabwira. Lamine nta urimo kubera ikibazo yakize aho bita kuri pubic area, bari kumwimana ndose mbibwira ku mugoroba Mbappe cy'ikiganiro yavunikiye muri national ubushize. Abakinira match nke cyane, ndumva yari abakiniye match 2 zonyine kuva imbere y'uko international break yongera kugaruka. Barcelona mu buryo bwo kumwimana yemeye gusacrifice match ya Sevilla, kuko urabizi ko umwimanye FIFA itangira kukureba, kuko iyo wimanye umukinnyi nta kubera ibibazo by'imvune ntabwo aba yemerewe gukina kugeza iminsi 14 nyuma ya international break, ntabwo aba yemerewe gukina. Bivuze ngo rero niba uri Lamine Yamal bamebemeye kumusacrifice kugira ngo match ya Sevilla ntayikine, ariko no kugira ngo aruhuke. Lamine Yamal ntakine, ikibazo kimwe nakigize nyuma ya match yarangije match ya Paris Saint-Germain, simbona hano yaba yaravunikiye. Ubwo rero iyo match ya Sevilla agomba rwose kureba uburyo iruhuka, ariko na match ebyiri nyine z'ikipe y'igihugu, match za Georgia na Bulgaria zose zizabera muri Espagne, bazazakira. Georgia batumvikana no mu buryo busanzwe bw'imibanire, na Bulgaria zose bazazikinira mu rugo. Hari undi wabuzemo mu bari bitezwe? Ntawe. Abandi bose barabanye se kipe yabo kimeze nk'ikigo cy'ishuri, baza bagomba guhamagarwa. ikindi kipe bijya kumera